Za dio programa koji se zove Malo magije. Malo magije. I ja dobuba samo za nas predstavlja kolekciju pjesama za svagodišnja doba. Program nudi gostovanja. Prvi od naših gostiju večeras je magico, misterioso, Prvo freestyle a onda trikovi, Gle, 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 hop, gle, hop, 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 gle, 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 hop, 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 magico, misterioso. Kad ste već tako dobro reagirali na prvi trik, izreću vam odmah jedan od ovih najpoznatijih trikova koje sam učio u Parizu. Zove se Socks in the Box. Znači, čarape u magičnom koferčiću. Za početak trebate imati magični koferčić. Dajte upad. A u magičnom koferčiću imam jednu bijelu čarapu. A imam isto tako jednu crnu čarapu. Znate sad, magico. Stavim bijelu čarapu u koferčić i stavim crnu čarapu nazad u koferčić. Zatvorim i kažem magične riječi Abrakadabra, abrakadabra. Magija. Bijela čarapa je postala crna. A crna čarapa je postala bijela. Magico, misterioso. Ali to još nije sve, nije sve. Stavimo nazad bijelu čarapu koja je sad crna u magični koferčić i stavimo crnu čarapu koja je sada bijela nazad u koferčić. Zatvorimo i kažemo magične riječi. Abrakadabra. Bijela čarapa je opet bijela! Crna čarapa je opet crna! Samo malo za kraj da vam kažem. Mislili ste da je to čarolija, prava magija, ali otkrit ću vam trik kako to možete raditi sami kod kuće. Samo morate imati jedan koferčić, jednu bijelu čarapu, jednu crnu čarapu i ne zaboravite još jednu bijelu čarapu i još jednu crnu čarapu. Hvala lijepa, magico misterioso,